Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMHP Vlogs. Yung topic na to dunay ni amun pagyanun Jiyunism. In bago nakatibaw, pag-subscribe na kamo. Ayaw niyo kalupay do po in bell supaya ka ma-notify bang on video bago. So, without further ado, let's go to the topic. Uno in pagyanun Jiyunism. In Jiyunism, hambuk siya political movement. Piyaon siya supaya maawon in pagyanun Jewish state atawa hula sin mga Yahudi ha Middle East. Ha kamatawran Hindu sin agama Yahudi atawa Judaism, iban Orthodox. Piyaglangan in mga tao Yahudi magpaawon hula nila kandil sa hinggag kumuhain almasi ha ahil jaman. Salta, wala yasip sin Jiyunis movement in halyat to. Tahun 1897, aw nang bukusog pagnganan Theodor Herzl, nagpaon siya hambuk tumpukan pagnganan World Zionist Organization. In plano nila magpaon hula Yahudi atawa amon pagyanon Jewish state. Nakaw na yato sa usangat in bang sa Yahudi ha Europe. Sabab sin mataud madukal ha Yahudi amon pagyanon anti-Semitic. Jari natali hi Theodor Herzl, suway siya atawa sila magpaawon hula Yahudi ipagsalamat sin bangsa niya. Inapi niya kauman paghulaan amon Palistin ha Middle East. Nakaw na ito in halom sin Palistin aon Islam, aon Christian, aon Yahudi. Hati niya tuwa gama naguhula doon halom sin kahanungan wailingog sa putika pagsud si Jiyunis movement. Piagtabangan sin Jiyunis Evangelist den ha West, iban Jiyunis Yahudi den ha Europe, piagpikilan kawaon in Palestine den ha tao Arab. Iban pagyan in Palestine amuna in promised land kanila sintuhan ubos in Yahudi amuna in God's chosen. Liyungkupan nila in tao Arab ha Palestine. Pagubos sin World War I nalubo na in Osmania. Hati niya British na in nakapagdulbaya. Jari dia na sin British in mga Yahudi piyasod pa piapaghula pa hula Palestine. O punta tiya yunan na sin British in Jiyunis. Pagubos sab sin World War II nakana namin Yahudi sin pagyanon Holocaust amon yubos sila bureau sin Nazi ha Europe. Pero unta naman yung isabi Jiyunis. Amon na yato in nahinang bulansang halombaran nila mamaugbog sin pagka-Jiyunis movement nila. Pero unta nahuro-huro na in mga Yahudi palaw mula Palestine. Ubos tiya ayunan pa sin mga hula den ha West in pagkaradyaan nila. Pagtahon 1948 nag-declare in Israel independence. Ang patiya ayunan ni sab sin US. Minsan bukon kabayaan sin kaya pa hula. Sa baba pandapat sin Jiyunis Yahudi iban Jiyunis Evangelist di maog na sila. Katansin sumulang ha kabayaan nila asal kuntarahon nila. Nang lungkop lang tain pakaradyaan nila nang lungkop, nang laog, namuno, nang anaya indaginis nang bustak matumari. Pakaradyaan di mapatut piajato nila ha Palestine sambil pabihayaon. Di sila mag-asip ha international communities minsan sila biyason. Inshallah Palestine will be free. Assalamualaikum. Magsukul pagkita sin video. Inshallah Palestine will be free. Stay safe. Ayaw malupa mag-subscribe. Bye bye. Assalamualaikum.